Бүгін 5 декабрь 2021 жыл Ноқат Борбордук мал базары, боз уйлары жана ошондой эле кунажындарды эрке ургачы турпактар өзү тартабыз. Канча калдыңыз эке ушул үйдө? Канчага? Дагы жакшы укпай калдым. Канча калдыңыздар? 57 миңге. Иштер жакшыбы? Жүрөсүзбү? Mal boz mu kısır mı? Belgisiz. Toğdan geldi. Kancı dedin sen bunu? 60 bin. Suraştı mı? Kaçı vermediniz? Ya sını var iken ha, kançan tuğan mı kaçayın? Kançan tuğan? 4 tane tuğan ha? Az jakşı. İşler jakşı mı? Süleşiyoruz ha? Ulan öğrendi. Satın jakşı. Bazar sodası kızıp atkan mallar kaysı eken? Dagı. Muranda bol. Muranda öte çoğun ekeni. Parodası kayak alato emes mi? Özünün mesni uylar ha. Özüzdün mesni uylarının parodası da özgöç eken ha. Ança Rossiyan uylarına bir aldırbaydı eken ha. Бұл үй қанчаны туған бұға чейін? Қанчаны туған бұға чейін? Бері туған бе? Азырдағы боз. Боз, а? Қанша дедіңіз әм үйді? 120 мың. Өте жақшы айттыңыз баған. Қаншаға сұрады? Қаншаға сұрады? Сода бөлдек ба? Sodası kızı yeri eken da. İnşallah yaxşı olur. Uydu qarаңыздар. Çoğun uy eken çındığında. Alanıdың büyübeydi. Kaysını suradınız? Kaysını suradınız? Bundan sonra? Kaçağa suradınız? Boz. Boz mu kısır mı? Boz. Siz klientsiz mi? Ya bu yağında ayeti gördüm, boğaz dedi, boğaz. Kaçı dediniz uydu? Boz. 50 kem vardı. 50 bin kem var. 50 bin kem var. Video var. Buna uyuyor ama gelişken uyuken ha. Boz mu kısır mı? Ha. Boz deydi, boz deydi. Biri boz deydi, biri kısır deydi. Müjde dağı özgöç eken ha. Kaçı dediniz ya muluydu? 84 aldı. 80 mi sonra ne gel? Jakşı bağıp size. Ушул жер чото бош окшойт, өтүп кетейинчи. Уйду канчаларыңыз ака жөн өтпөй сурап өтөйүн мындан да. 50 миң. Боз кысыр. Кысыр, а. Эсера мүйүзүн амына көрөлү эле. Көптү тууп койдур эмнеге. 1 2 3 4 5 6 7 8 бир 10 тан тууп койдур эсера. Туурабы? Ошол тууруу эмеси? Bilmeyim ya, alğanımızda biz de. Канчага бербей атасың муну? 38'ge alğansa, 35'ge ha? Boz mu kısır mı? Gülmem ha? Жақсы satып alın. Ulan törөбүз. Бұл uylар қанша екен әке? Қанша дедіңіз? 80 миң. Боз үй. Менен қандай өтіп кетем? Азыр мындан өтіп кетем. Ой боғылды екен. Қаншаға бермейді азакам? 51 боз. Белгісіз а? Қысыр екен. Тоштинде айтты қысыр деп. Іштер жақсы? Көріп қалдыңыздар а мен а? Қайсы үйді бағылдастар? Тамаша алып жүресіздер? Қанша дейді? 60. Sizden be? Boğaz kısır bular. Boz ekö ya. Ekoten boğaz uylar. 60'dan kem var. Boğaz uylar arzan iken ha? Boğaz uylar arzan iken. 50 minge çeyin alsa da bulat iken, 50 minge alsa da bulat iken. Emi? Sındurak.
Seraqchi? Qachon chiqardinglar? Tez xabar keldi, tez xabar. Seraqchi raspetasizmi? Qaysi bovulda yomon qiziq tatqu? Ha? Ha, jo'g'la narsa. Unda ketavering, jo'g'la narsa bo'lsa. Mana Qunozindor kimdan ekan? Bilmayman, egasi yo'q hozir. Egasi yo'qmi? Qanchadan dedingiz? Ular 45 ta. 45 ta. Qanchadan so'radi qiziqchari? Qiziqchar suraylik. So'raylik ha. Hozirgi sezonda ko'pincha nimani tutdi-da, bo'z uylardacha. Buni so'radi hozir. Uchun savdosi qiziq o'tadi yursa. Qanchaga berib aytadi o? Qancha? 38 mingga. Gunojon ha, kelishgan gunojon ekan. Bundan buna gunojon bo'ldi dey. Qanchaga berib aytasiz? 41 mingga deydi buni. 41 mingga berib aytdi. Deganim yo'q. Semiz aka ko'zingda Xunojindor qanchadan ekan aka? 42 dan. 42 dan kim bor ekan? Ma bolalarja xursand bu ha. Bolalar Xunojin satav ekan ha. Sizlardanmi? Qanchadan ekan bular? 40 mingdan. Klient kelib so'rab o'tadi. Klient kelib so'rab o'tadi. Qanchadan berib edinglar? 35 dan. Yaxshi. Savdo olayotgan yerlar paka ko'rinmaydi. Ko'ringan bo'lgan bo'lsa men borib jeridan ko'rsatib beraman. Tilga qarshi hozircha yo'q. Yolg'on suylab qo'y. Çay içip etding. Mana Xunojinlarni qanchadan berib edinglar aka? 34 dan berib. 34 dan berib edinglar. Yaxshi Xunojinlar ekan bular. Hop, baraka o'g'ondan aka bo'ldi. Qaysini oldingiz ava? Qaysini oldingiz? Qanchaga? Oldu ses. Onu yana şurada. Qanchaga oldingiz ava? Tospot oldingiz. 205, 35, 35. 34 ming 800 so'm mana aka. 34 ming 800 so'm. Taqsir al. Satibsiz da ha? 4 aylık değil. 1,5-4 aylık dedim mana aka. Xunojin. Xunojin gözü süzbese degan söz var. Benim erkek buqalarga geldik mi? Xunojin mi bulda? Erkek ham bor. Buna berkisi urg'och ekan ha? Qancha ekan bunun bazı? 30 kam bor. 30 ming kam bor. Yok, bular kim dedi? 35 ming. Buna erkek tortmoq qancha ekan akam? Yo, siz tortilmaysiz. 40 ming kam bor. Adam tortilmaydi. Adam tim böyle tortmoqlarning arasına tortilmaydi. O maktab dedi-yu. Hech kim o'zini o'zi kesmaydi. Menga dehqonchilik so'zim. Menga qara. Menga Qaysi bovuldan? Ana aka. Ne ekovi? Ana. Qancha? Hozirdan qizilmi? Ha, buna qizil bilan buna qora. Ekoni qancha verdingiz? Ekoni 62 yarim. 62 jarım. 60 1250 dan kelib tur. Turmoq qancha ekan? 17 ming? 17 ming. O qasa savdo bo'ldi, qarasham. Qayerda? Qana, savdo solayotgan yerlarni ko'ramiz biz. Oldu ya. Hoppa. Nosh erkek turpoq bovul otgan. Qanchaga berib aytasiz? 12 jarman so'rab yo'qmi? 13 ming fazla beraman. 5 ming. Berdingmi? 25300 bov beribdi. O kishi tortma yer kasagan. Bo'ldi. Keyin ko'rib olasizlar. Kel, bunlar aka. 100 so'mni olib ketaylik. Ya qanchaga so'rayapsizmi? 13 mingga. 13 mingga.
Бул ургач эркек. Urgaç. Ургач. Аз-маз бери. Кичине берип көрчү. Дыйганга кичине берип көрчү. Так. Эркек турпоктордун бааларын билип уланта берели. Баа болуп аткан жерлер болсо кызык болмок, бирок тилге каршы жок экен азырынча. Мына кашканы канча дедиңиз? Кашканы 30 миң. Эркек ургачы? Эркек. Эркек. Кайсы 3 баш баа болду ага? Ürünüm almadı diye. Yo, бул акам 3 башты баа кылат. 20'ga sürüyor. 3 башты баа кылат бул кишичи. Бул неме кылың? Жакшы мәрт сатсаңыз мәрт алат. Ben mert sattım, ben aytıp koydum, satıyor, alıverdik. Канчадан айтып койдуңуз? 20'den. 20дан. Эркек турпоктор, а? O erkek tur. Эркек турпоктор. Канчадан суралат эми? Канчадан сурадыңыз? 25 şerme sürüyor. Жакшы. Содаңыздар берсин. Содаңыздар берсин. Муна баа болду азыр. Бер дедим эке. Канча берди? 33 миң. 33 миң баа берди. Nereden bağ kızladı? Şurada bazarın kızık uşul yerde oladı eкен. Elдің баары ушул жерде чогулуп алган окшойт менимче. Кайсы баа болтат? Экөө баа болтабы? Канчага? 46.500. Var bereke. Al yüklen. Erkek torpokторду көбүрөөк тартып уланта берейин. Мыналар дагы өтө. Канчадан бербедиңер кө торпокту? Канчадан бербедиң? Ulan urgaç turpoktordu bileyçi. Ulan urgaç turpoktu kanç dediniz? 20 ming kemi var. Erkegiçe? 25 ming kemi var. Urgaç turpok kanç eken? 23 ming. Kançaga suradı? Kançaga akırkısı? 18-19. Ha? 18-19 vermediңер. Жақшы. Ya buna urgaç turpok baba boldu azırça. Urgaç ona. Erkek ekan. Qanchaga bermey tasaq ha? 21 ming. 21 mingga. Nerede ham bozor o'ta qizda turibdi. Hozir ko'raylik chiqar ha. Nima boldu da urgaç erkek. Urgaç. Qiz qancha bermedingiz? 22 kilo 22 ga bermey tasaq. O'ta yaxshi. Nima turpok qancha qoldi ekan ha? Aka qancha qaldingiz? 38 aldınız mı? Erkek ha? Öz uşul jerde, soğuda uşul jerde болады ekan, bozordacha. Janatan beri elдің баары чогулуп турса, кайсылар баа болду десе? 4 Ha, 4 баа болду ekan. Булар 4 тең эркек ha? Канча бербейт? 94 миңге. 94 миң бербейт. Өткөн жылы ушул малда ушундай эки турпокту 94 миң алат элек да. Былтыр. Ha. Былтыр ha? 94 ming. Жок. Жок, экөө. Ha? Үчөө. Бул слишком арзан ha? Yaxşı elə bu da qaşıyor. Киши кыймылдап калды ha? Жакшы. Tuturucu yaxşı elə. Ооба. Неге? Эми дагы киши ургач турпоктор болсо окшойду. 15 минут болот экен ушунда туугандар. 15 минут бою. Иштер жакшы экен. Жүрөсүңүз сизби? Sen patpising болады. Болды. Подписаться кнопкасын көбүрөөк баса бериңиздер.
Urgaç turpoqtar qanchadan ekan? Ha? Qanchaga ketdi shu? 15,5 ga. Sizniki qancha ekan? 25 ming bor ekan. Urgaç turpoqtar. Bunau kichkinaroq bovoldat. Urgaç erkek ekan ha bular. Onda kichkina nimasi жаңғағы ko'rinib qolibdir. Nima qilayli? Qanchaga berib aytasiz? 13,700. 13,700. Ya adam tartılıb aytadi, shu bağlı veringizlar ekan kerak. Bunlar kichkinalar qanchadan bo'ladi ekan? Qanchadan alındı? Ha? Bu lo'n? Lo'n bir ekan. Urg'ochning arka erkak ekan da? Urg'och. 200 verdik yaxshi bo'ldi. Ya bunani 10 ga oldinglar. Bundan 11 ga. Buna cho'ngroqmi je döngde turadi? Ha, kichkina eti bor ekan ha. Uyga olib borib boqasing ham. Je sotasingmi o'sha yerda? Mana shunday ekan, tuğanlar. Bozor bağlarini gördüңүздөр. Бүгүнкү чыгарылышта мен сиздерге колдон келишинче эркек ургач турпоктарды жана ушундай эле ушундай кылып тартып өттүм, көрдүңүздөр. Эми жыйынтыктайбыз. 16 мүнөт бою көрсөтүп өттүк. Ya qancha qalib tur shuni? Men olgan jo'q. Qancha qalib tur? Olib keltadim. Ha.